Athina zyrtare thyen eshtjen disa javore për çështjen Beleri. Vetëm pak ditë pas shpalljes fajtor nga gjykata e shkallës parë kundër korrupsionit të Fredi Belerit dhe dënimin me 2 vjet burg, kryeministri i Greqisë, Kyriakos Mitsotakis, u shpreh se kryetarit të zgjedhur të Bashkisë Simar ju mohuan disa të drejta. Në emisionin Mos përputhje në Sky TV, ai tha se shpresonte Kapeli, i cili mund të përmbys vendimin e shkallës së parë. Έχουμε μιλήσει για το θέμα αυτό, έχουμε εκφράσει τις εντονότατες επιφυλάξεις μας. Όχι μόνο για το γεγονός ότι δεν δόθηκε η δυνατότητα στον Φρέντι Μπελέρη να ορκιστεί όσο ήταν προφυλακισμένος, αλλά και πια έχοντας τώρα την απόφαση του δικαστηρίου για το αν πραγματικά αυτή η δίκη συνιστά μια δίκαιη δίκη. Θα εξακολουθούμε να επιμείνουμε, δεν υπάρχει τελεσίδικη απόφαση, υπάρχει πρωτόδικη απόφαση. Mitsotakis poi se drejtimi që mori çështja Beleri përkeçoi marrëdhëniet Greqisht-Shqipëri. Και λυπάμαι που το λέω, είναι δεδομένο ότι ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίστηκε και έλαβε το θέμα αυτό έχει επηρεάσει τις ελληνοαλβανικές σχέσεις, όχι προς το καλύτερο. Αρνητικά λοιπόν. Λοιπόν, αρνητικά. Και δεν είναι κάτι το οποίο το θέλω. Και εξακολουθώ να ελπίζω ότι το θέμα αυτό μπορεί να λυθεί. Θα λυθεί. Kandidati i koalicionit Bashk Fitojmë, Fredi Beleri, u arrestua 2 ditë përpara zgjedhjeve vendore të 14 majit në lokalin e tij në Himar. Ai u dënua javën e kaluar nga gjykata e posaçme për akuzën korrupsion aktiv në zgjedhja. Edhe pse ishte në burg, himariotët i dhanë votën dhe Beleri u zgjodh fitues. Por përgjatë këtyre muajve, marrëdhëniet mes vendit tonë dhe Greqisë u ftohën. Edhe pse në distancë të 2 kryeministrat kanë mbajtur qëndrime të kundërta. Ai i Greqisë përcënoi me veton për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Ndërsa kryeministri ynë ka përsëritur vazhdimisht se çështja Beleri i përket vetëm drejtësisë.